Asam hanggang PR lo along Orunodoi 3.0 ke launch pon. Third Khatkati Super League Football 2025 Parman Angdun Kiti Kapaman po. KDP kes SSI Mathing na long ru Samsung Sing Tia Communication Bonja Pan Adim ke jongpo. Nibhai Troxy Project lo lakhang ko raise Borjan constituency kapalo Khatkati Dongkam Club Pathua Klamalong Ingdeng Gitomati Third Khatkati Super League Football 2025 Parman ke pamanpo. Labang so Pathua long alu hisar po manpeng pen yam surya rangfar chetong ru. Laban VGC Chairman Sonaram Singner Aduntu Food and Civil Supplier Philip Teran Borjan KSS Maipu Jonah Singh Dokbi Laban Bokajan Town Committee Chairman Sardi Libi Laban Anparta Manpeng Kito Kiting Atu Chetong Ru Pen Ing Samjin Pen Patu Pajupo Labang Sokapatu Pon Yam Surya Rong Farasa Puramen Karli Tang Tung E Long Kumar Rong Faramen Pensi Indeng Gitum Khatkati Super League Football Match 2025 Aparman Kepaman Pon Labang sa patupon along 3-5 amsi goal chipi pon long Jengrabil Jagriti Club Pensi Chepahay pon Borjan HDP Pen Hemaribe report Northeast by News. Media person tumhan pini Ladakh Khatkati Dongkam Club Pathua Klamalong nangli tum ako mo nang city do napon nangli tumhan suri akadong nang kajiriklo pini Ladakh Indeng Kithom Khatkati Super League 2025 labang so khela ke patupon along din kiti mate final ke patupon ini jupon diglo labang so khela kibipon ke ilitum that Borjan constituency local MAC mate EM ilitum sar Sujo Ronghar sar labang so asar bura amen Karlitang tung Long Kumar alang limen pensi labang so khela abang pininga bangke acak nang piduniglo lapen labang so ka khela long khela bombang bomang hut pensi tamine mesen pensi patupon iglo kadok kabe kachipati pon klapang bongta klap ner kepandu klap ner kep ke patupon penabang ke pini final ke patu la pon abang tim ke tim isi ke hai pon abang ke Bengdabil Jagruti Club lapen ke aduntu rana sapa bangke Methong Peron Village Entom Youth Club labang ke runner up lo labang so kipa tupon winner lapen runners up kipon det pen ang bong noi sitamini man of the match man of the series mate man of the tournament lapen ke do triglang highest scorer lapen best discipline team labang so kipi pon tado best discipline team abang ke that Dongkam Club labang so atumphan city poniglo lapen labang so Dongkam Club atumphan best discipline team anong ekipi pon ke in the memory of late Kritpal Singh Gandhi Karlitang alangli sopo kaching hon sopo ake hai Gobind Singh Gandhi alangli hin pensi labang so best discipline team anong e bangke na acak nang pidoniglo lapison thak si labang so tournament ke cheng penta man of the match kipi pon bom a match tinalong ka man of the match ta kipi pon do labang so man of the match kipi pon along bangke CRPF officer that Khatkati along do Bidasing Hansi alang lihim pensi man of the match a match tinalong kita minya tangka si tu man of the match along ito hisapen ang kidun bom do lagi Asamangkang piarlo along Orunodoi 3.0 kang pupon along Pachetong dulsi lang pera hawar along ta long phokep rapli PS do along ta kang po jai me kideng lason si lang pera hawar PS 3 ta Orunodoi 3.0 ke lancha jai me ke paman pot lason si plikebra ser ke PS number along Orunodoi 3.0 ke launch pon along alvisar po man peng pen kachetong du
Karbi Autonomous Council T-Hekpen KAACC EM Madhuram Lekte BJP Langpher Mandal President Kahai Mahendra Lekte Langpher BJP Langpher Mandal's General Secretary Kahai Bhopes Gogoi Langsomipi Block Development BDO Akehaipi Kanaklata Teronpi BMB Vice Chairman Person Anita Saikia Plikebra Sirkep PS number along mati ronga rata tum chitang dun si mesen pen pajubo Walang kamaji penjar Kim Taro report Northeast Bay News Pini nilitum dak Langpher homosti angkang long pokebra fli a polling station alongan nilitum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sir Hinpen itu launching program labangso launching a program Urunodoi 3.0 labangso program kaiten nun dia panilitum cisiglo lapenke nilitum along tin sitame la somai bangke dengpon lo nasi non nili bangke ladak 49 PS labangke Bukuliaghat MB School right wing long si nilitum cetong dun lo ladak itu mondola presiden lapenke video lapenke dak ward commissioner lapenke party president secretary don ben nilitum dak cetong dun lo ladak mohila tum penanang cetong dun lo jela uronodoi lapenke Sarkar pen kelong kopipima sonamukha na menu tu kachingwa chingsai padopolo la sirato aning sampiglo la tu maning arong piglo pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke in pen pangdak ponlo la pen ke non alang litum phano bangke non malong so pen afilo pote mitang mitang e konselo to chekloyon wang labo aurunodoi tangka kelong ni labangso tangka bangke alang litum e konslong lut ponpo gasilalo ningarong pigalo ratunta ningarong piglo jela bangso sarkar nang charidet pensi Karbi anglong pucot kalilo Assam angkang pienda kaching thura bangedi tum theklong lo lapen ke rong aso ekebare jonohadharon jitu rong atok ke do tuman sitame isivet kelong ni arona tengpen kadu gaweta long dun lo hemso ge adon tin dalong lo lapen ke town eleka punon town eleka ta adon tin sitame hemso ge long lablo si kelong leta dulang kelong le do tum phan sitame non verification do bomlo kasi sarkar pe na bangke apa babelo tula dili tum ke chudeng dunjia tum bangali tum la documents ke suman ke chokchia joini pe namasi tum ke pa phidu la pusoda che theklong lo silai tame nili tum party level pe tame kachoneri kaita padupon lo je documents ke chokchi do plurang te documents bangke che pachok lap nangi se aadhar card do sita mane bangke kupilo puita bank passbook do po aadhar card ave jela puson ke pine ison maison laso a documents ke chok chia joine pensi kisumana rong tuma bangke kelong du ne tenglong du ne de tilo asila hai bang che pachok lam nang pola pen ke non omane jong si accounts chok net pusita KYC jong si update ave product KYC ta juba nai pusame mo chief minister sar hin pe tabe pangta kollo posi la solam tabe ke chitong ara dua ta dili tumin benda pachini du hydroxyar ni project lo lakhain ko resi borjan constituency kapalo HDP hi thiadung borjan hawara maya tumpen patir piponsi samson singing tia komlin ke sompon japhan adim ke jongpo labang salong borjan yam surya rong farnat chetong dun lapen food and civil supply philip teron chetong dun KCS maipu jona sing chokpi chetong dun lapen an parda manpeng kitu kithekiting atum chetong dun ben RD GP du labang salong asam pen Karbi along aduya hoya long gorom pani nang kilut along tami Karbi a symbol madi jambiliathon bipon popusi yam surjarong farben phirangi karjo hut than pachini du borjan HDP pen hemari be report Northeast Bay News borjan hawara me kadutang song pensengno dak borjan hawara long ke thigiding man ping itu pen sing ba do dak Samsung sing tiap kumlin, lu Samsung sing kumlin pada nang ku sing main mek tu nasi tim kelang tu, jasa kumlin semarik momonon tang kecot lah, tapi tang datang por sopan itu nasi pada lima puluh, kalau adun kawai lo, di arang kecilan itu semua kata itu komensi
kita sih nego masing ni lah. Lalu itu kada sini lo sensing tiga, sensing tiga bangka Karbi hey, mana Karbi long apu lo, itu pok lo, itu lang kami kecimu, mahok kecimu sonben lo alang lagi kiri ni, son lo tu midur kita, so bangka padu dulu, kami pemane di mukuhala ketua frame mingkok, son sip jom so deti, sih dah bangka binong lah semua nang ko, so kasi kita semua lo, so angke dulu pun deh tuar kita mat kita bang, tu terlong ko, sensing di asal je mana, mungkin terlong lo kita adi po, komat lima po, tu kita sini dah lo, sini ya tu segong lo, tapi sini tu boleh lah, kaki dah dah lo, lang sini lo komat sama, so kasi untuk dongdong Karbi yang lo tok anu sebenarnya sensing dah kemudian pada nang sok, dia sokan penon, sokan kata ini. Sisi mikro, sekarang cakap ini. Masalah sensing ti lah so ate juga kandak pading bisa. Non kesemar ke ajon giding kip kep nahi tu sih hala keselam mereka bang nak pulo. Itu ke pat jadi tu sih matha office me lang pulo kelang alom tu jo nahi putih kip kep nang bagi. Masih kip kep dulu aku nona lah pedongan di mako kip po bak pang tu nahi. Sing tu an pin pubon ni ke sini teng putang te kit kepel di sini kan ke pan mag kemudian itu kata ke kit pora citi masih dulu tapi non kalau suatu citi asal sederhana ding nang kopo jalan ke his ini pusalang aku tapi selambe atau ini tai sino aku kunane alang heglong dulu lah selambe ke bang kunane asabo pajak cok kunane kecung pengpi son tu pajak hop son akhir sang apa detik akhir sang tu nangi alon tu nangi lalu tu kan mesin tu kolam tu kan sih